Moy 700 endi. 700 dona? May 2 litrden makaron 5 kilo, güreç, grechka, gorох, shakar, çay, xurma. Oşundaydan 75 uy bilega layık. Azık-түлүк produktu berişti. Maşallah. Elhamdülillah. Zekat sadakаны Ramazan ayında bergen soğuk köp болады. Maşallah. 56 сомдон чыгара турган фитр садака, орозонун башында чыгарасызбы, ортосунда аярда чыгарасызбы? Бул пенсионерлерге, инвалидтерге Lexus айдап жүрүп 56 сомдон чыгара көрбөгүн, уят. Ороз айда кетирген катачылыктарың үчүн 56 сомду ким чыгарат? Инвалидтер чыгарат. Минимальный 3000 сом пенсия алгандар чыгарат. Анан пенсиясы 5000 же андан өйдөрөөк болуп калса, ошолор 80 сомдон чыгарат киши башына. Bir жылга bir жолу. 103 сом деген уже айлык иштеп, оокат кылып жатканда 103төн өйдө чыгаргыла. Фитр садакабыз болсо 56 сом. Бул эми буудайдан, арпадан, мейистен, курмадан ушуларды ченеп туруп чыгарды, фатва чыкты. 56 сом, 80 сом, 103 сом, анан 596 сом, анан 713 сом. 5 категорияны чыгарды. Илгерки 15 жыл, 20 жыл мурунку сөз бүттү. Ал убакта эптеп элди динге алып келип, кичине эл имандуу болсун деп сылап сыйпалап минимальный менен берген. Түшүндүңүздөрбү? Саясат болгон. Азыр 5 категорияны эмнеге жастанды? Анда 56 сомду чыгарып койбойбу? Анан 700 сомду чыгарып койбой туруп, бай менен эле кедей бар деп. Бирок элдин даражасы ар кандай? Өтө кедейлер бар. Андан өйдөрөөк кедейлер бар, орто жашагандар бар, анан ортодон өйдө жашагандар бар, анан байлар бар. Орто жашап атасың, айлыгың барбы? Кудайга шүгүр, 12 мүчөң сообу 150 сомдон чыгарып кой bir жылга. 7 башсың, 6 башсың, 500 сом, 600 сом, 1000 сом чыгарат экенсиң. Молдого мечитке белбесең деле мейли, айылыңа чогултуруп, жанагындай туберкулез менен ооругандар бар, 5 балалуу жесирлер бар, ошолорго алып барып бергиле. Айылдын баары чогултуп туруп. Түшүнүктүү да иншалла, 150 сом, 200 сомдон деле чыгарып коер, bir жылга bir жол чыгарасың. Кафеге барып жесең 1000 сомду бир отуруп жеп коесуң, фитр садакага келгенде битирленип каласың. Андай болбойлук, эркектерге жарашпайт сараңдык. Аялдар сараңданса деле мейли дейсиң. Эркектер кенен чыгарыш керек. Үйдүн ээси эркектер чыгарат да. Ошо эркектерге улам кайрылуу бол. Чындап айтканда сүйүктүү бир тууган. Ачыгын айтайын. Ифтар анан сахур дасторконуңарды сүрөткө тартып, биз мынтип ифтар кылдык, биз мынтип сахурда турабыз деп мол тамак коюлган дасторконуңарды кошо сүрөткө тартып, интернет баракчаларына жарыялабагыла. Кокустан аны дасторконун жупуну орозо тутуп аткан мусулман моун бир туугандарыбыз кимдир бирөөнүн телефонунан көрө калып, шилекеги куюлуп, башы төмөн болуп калбасын. Эң ириде ошолорду ойлойлу. Ушунчалык эле дасторконуңузду толтургуңуз келип жатса, анда пайгамбарыбыздын bir hadisini isteniz. Peygamberimiz la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Özüne жақсы көргөн нерсени өзгөгө да ыра көрмөйүнчө ал эч качан толук му'мин боло албайт. Сиз өзүңүз, жубайыңыз, уул кызыңыз, ата-энеңиз менен мол тамактарды дасторкон бетине коюп жегенди жакшы көрөсүз. Ооба. Эмне үчүн ошону жетимге, жесирге ыра көрбөйсүз? Meselelerini biliyoruz. Ayet namazından burada verildi. Ayet namazı vaktinde ayet namazından ki deva beşaralar, kedeyler onları açık kalıp kalmasın. Başkalarına karşı tutlanıp kalmasın. Yani ayetten ki bir yere durmak olsun sende bulalım dese Peygamberimiz bana ألا يبقى ذرة من الذنوب فيقول بعد صلاة العصر 70 مرة أستغفر الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا الله ونشهد Iltimos, meni iftorlikka aytmanglar birinchi o'rinda.
iltimos. Mani iftorlikka aytmanglar. Nimaga buni deyapman? İftorlikka kirsangiz 90% bunaqa menga o'xshab tuymasi uzilib ketadi ekanlar o'tiradi. Ko'ynak tor deb berishadi. Yo'q, ko'ynak tor emas. Ko'ynak yelka tushyapti-ku tor bo'lsa, nimaga yelka tushyapti, bag'i tushmayapti? Sabab 70-80% qorni ichib ketganidan ovqat yo'rib, jigari kasalligidan emas. Ovqat yo'rib, qorni ichib ketganlarni chaqiradi, u ham kirib olib nima qiladi? Somsa o'xshamabdi. Falan o'xshamabdi. Chunki u 3-4 so'm pullari bor, somsani ichida piyoz yo'q deyiladi u kishi. Shunga iftor qilib berasizmi? Mayli, rahmat. Chiqib olib, iftor o'tda chiqdi. Jig'ildoniga qul, nafsiga qul. Birovni dasturxonni yomonlashdi, o'rniga duo qil haqqiga. Bir kepede yaşasak dağı, palatkada yaşasak dağı, katığa nan yesek dağı, yırtık giyim giysek dağı. Егер біздің ішкі дүниеміз жалтыраққан болса, нұрлы болса, таза болса, бір-бірімізге болғаннан міне. Оғылы мына, бақыт мына, маданият мына, игілік мына. Bil kelam fa ulaika şirar ummayt. Ayet Peygamberimiz Aleyhisselam ümmetimen uşunda adamlar bolot deydi. Bunlar tamaktan türlörünce deydi. Bunday tamaka takvalıklı hazreti türlörünce deydi. Allah uşunday bolot deydi. Tamak susundan türlörünü içet deydi. Allah uşunday bolot deydi. Kiyimden türlörün kiyet. Anan şalkıldap süyleyt deydi. Toktavay suylayıvergen ümmetler bolot. Bunlar deydi ümmetimin en cemanlar uşlar. Tınbay tamak deyip, tınbay giyip, tamak kılıp, toktavay suylayıvergen. Bepayda sözler. Bepayda. Erkeğin bir deyim olup kaldı o, gün bolvasa, kul olvasa. O şey erkeğin var, kızların var, özü kıynap, bulu vatat demeye kılır. Çekindir var, kıyna vatat, sen toyup olup ettin der. Sen almasan niye kılatan? Sen alıp koy birinci top katın özü. Bakış olardı konuğan gelse. Uyal bebek Kırgız'dan da caz köşede basıp yürüyorsun. Namus kıl. Kalpak giyi olasın, kalpağın vardır. Bekit kalpağın uyat sonra giygen gazı. Senin kızların vata koruk olup yürüyorsun. Kaysana kalpak giyi otasın sen. Arkasında çok Kırgız'dan cazısı var. Namus kılasın ki de Kırgız bolup gitmenine. Kızların korkulup jüvergenge. Erkekler barsın, meyri tüşü ölüp kalsın, eştekemez. Erkek al, oşa koşarak kapıda ayıp ağlam. Bakkan adı. Ha kızları kamine ayakta. Bakış bizden kızlarımız. Mektepte bir kuşak edepten o bardığını. Köşede bizden kızlar yürgöndü. Anladı ayıp yok. Ayıp bizde. Uyal bebek Kırgızstan'da biraz köşede basıp yürüyorsun. Namus kıl. Kalpak giyi olasın, kalpağın vardır. Bekit kalpağın uyat sonra giygen gazı. Senin kızların vata koruk olup yürüyorsun. Kaysana kalpak giyi otasın sen. Arkasında çok Kırgızların cazısı var. Namus kılasın ki de Kırgız bolup ketkenine. Kızların korkulup jüvergenge. Erkekler barsın, meyri tüşü ölüp kalsın, eştekemez. Erkek al, oşa kocaratkan kudayt ağlam. Bakkan adı. Ha kızları kamine ayakta. Baykuş bizden kızlarımız. Mektepte bir kuşak edepten o bardık hele. Köşede bizden kızlar jürgöndü. Allah'da ayıp yok. Ayıp bizde erkekler bardığımız. Oşa hareket kıl sen. Üylengende işteş gerek ana mınday, uşunda üyü araya varken başka kanday bolboyt. Sen bakışın gerek. Senin milletin. Namus kişinde oluş gerek tuğanım. Abu Hurayradan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Likulli şeyin zakatun ve zakatul jasad as-savm ve siyamu nisfes sabr." Her bir nesnenin zeketi var. Denenin zeketi orozo. Denenin zeketi ne gen? Zeketin bir turuş gerek. Josu zakatın ikinci manisi. Her bir nesnenin tazalanısı var. Denenin tazalanatırganı orozo. Her bir nesnenin ösüsü var, göbeyüsü var, berekesi var. Denenin ösüsü, bekemdelüsü bardığından жақсысы orozo. Peygamberimiz aytат, orozo sabırдылықтың жарымы дейді. Sabırдылықтың жарымы дейді. As-siyamu junnatun ve hisnun hasinun minan nar. Bir hadiste Peygamberimiz aytқан мынаке orozo бұл қалқан дозоқтың отынан бекем чеп деген. Дозоқтың отынан бекем чеп деген. Ертеге қиямат күні әрбір адам ортомчыл издеп қала тұрған адам, шапаат қылуучу. Ортоға түшіп қойса екен.
Бу дүйнөдө кандай издеп атабыз? Кыямат күнү орозо сизге ортого түшөт ошол. Кур'ан ортого түшөт деген, шапаат кылат деген. Булардын шапааты, булардын ортомчулугу Алла Таала кабыл кылып койгон. Кабыл кылып койгон буларга. Кимге ошо орозо ортого түшсө, все деген. А орозо кимге ортого түшөт? Ким кармаса түшөбү? Кармабай анан барып эне кандай болбойт да. Кур'ан кимге ортого түшөт? Ким Кур'ан окуса түшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-сияму вал Кур'ан яшфаан лил абд йауман кияма." Мына орозо жана Кур'ан экөө тең бендеге шапаат кылат кыямат күнү. Якулу сиям, орозо айтат экен: "Ай Робби, о Роббум" дейт экен. Мана Бисмилlah, алхамдулилlah. Бүгін 29 апрель 2022 жыл Рамазан айының бүтүшүнө 2 күн калды. Бүгін Жалат шаарында бир ушу мусулман бир тууган соодагерлер азык түлүк менен соода кылышат. Ошолор зекетинен чыгарган экен, бир акча зекет садака чыгарган экен. Ошонун бир бөлүгүн бизге беришти. 75 үй бүлөгө ылайык азык түлүк беришти. Бир азык түлүктүн ичинде орточо баа менен 1000 сом тегерген азык түлүктөр, өтө жакшы азык түлүк болду. 75 үй бүлөгө бүгүн тарката алдык. Муктаждарга, жесирлерге, бизден жалаң көбүнчө бага турган күйөөсү, агасы, акеси, улу жок, ушул майда балдары бар келиндер көбүнчө кайрылышат. Ошолорго таркатып бүттүк. Алхамдулилlah. Дагы Рамазан үчүн 2 күн калды. Садака, зекет, фитр садака берүүчүлөр болсо, көргөндөр кийин-кече, коляска, үй тиричилик буюмдарын берүүчүлөр болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Болсо биз силерге муктаж үй бүлөлөрдүн жесилердин тизмелерин бере алабыз. Болсо акчаларды бизге которсоңуздар болот. Ар бир берилген акчанын отчету берилет. Анан жылда биз байкап келебиз, Рамазан айында адамдар берешен болот дагы, Рамазан айынан кийин садака зекеттер токтоп калат. Ошого биз мусулман бир туугандарды кайрылат болчук. Рамазандан кийин дагы садакаларды ушундай жөнөтүп турсаңыздар, муктаж үй бүлөлөр өтө көп. Биз керек болсо жеткире албай калабыз. Арасынан сортировка кылып сизге болбойт деп бет арасынан ылгайбыз да, айла жоктон. Ошого мен мусулман бир туугандар Рамазан айынан кийин дагы берешен болууга, садака берип, кайрымдуу болууга чакырам.